bahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. U Rwanda rwafashe ingamba zo kwirinda nyuma y'uko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yerekeje mu Bushinwa akagurayo drone z'intambara zizwi nka CH-4B. Bahaye ikaze, reka uyu munsi turebere hamwe ingamba u Rwanda rwafashe ndetse n'ibitwaro rwaguze byabasha kuba byahanura izi drone zaguzwe n'igihugu cya Kongo. Yes, je nitwa Mr. Sam. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo gukora subscribe. U Rwanda rwafashe ingamba zo kwirinda nyuma y'uko Kongo iguse izi drone. Imipaka yose u Rwanda ruhuriyeho n'igihugu cya Kongo yose irarinzwe ku rwego rudasanzwe, bitewe n'uko u Rwanda rwabashije rwagura ibitwaro bihambaye cyane byabasha kuba byahanura izi drone zaguzwe n'igihugu cya Kongo mu Bushinwa, ndetse byagiye binavugwa ko zimwe muri izi drone zabashije kuba zahanurwa n'umutwe wa M23. Yes, njye nitwa Mr. Sam, kanda like. Reka uyu munsi iyi nkuru tuyive ni muzingo. Niba utarakanda subscribe, uyu ni umwanya wo gukora subscribe. Guverinoma y'u Rwanda yamenyesheje amahanga yose ko yafashe ingamba zo guhangana n'intege z'intambara zaguzwe n'igisirikare cya Kongo, kuko izi drone zifite ubushobozi bwo kuba zagaba ibitero, ariko u Rwanda narwo rwabashije kuba rwafata ingamba zarufasha kuba rwazirinda. Izi drone Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabashije kuba yazigura mu Bushinwa, ziri mu bwoko bw'izo bita CH-4B. yabashije kuba yazigura mu Bushinwa ndetse ibasha no kuba yazizana ngo zibashe kuba zajya guhangana n'umutwe wa M23. Nta bapilote izi drone zigira, kuko ni drone ziba zishobora kuba zayoborerwa kure kandi zikaba zakora ibitero bihambaye cyane. Izi drone zifite ubushobozi bwo kuba zakora ubutasi ndetse no kuba zagaba ibitero kandi zikayoborerwa kure cyane. Izi drone zaguzwe na Kongo zifite ubushobozi bwo gukora urugendo rw'intera y'ibirometero biri hagati y'ibihumbi 3,500 ndetse n'ibihumbi 5,000. Izi drone zirahambaye cyane, niyo mpamvu u Rwanda rwabashije gufata ingamba yo kuba rwazirinda. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ashingiye ku muvuduko izi drone zifite, yemeza ko azabasha kuba yarasa i Kigali yibereye mu Rwanda, yibereye i Goma. Yes, Tshisekedi yemeza ko mu gihe yaba ari i Goma yabasha kuba yarasa i Kigali. Yaragize ati, ntimugire ubwoba, igisirikare cyacu kirakomeye cyane ku buryo tuzarasa i Kigali twibereye i Goma. Yakomeje avuga ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame atazabona harara ndetse ngo azajya kurara mu ishyamba, bitewe n'uko ngo nta muntu ushobora kuba wakinisha faci beto nk'uko akunze kwiyita. Perezida Tshisekedi ndetse n'abandi banyepolitike benshi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakunze kwemeza ko bazagaba ibitero ku Rwanda. Niyo mpamvu u Rwanda rwabashije kuba rwafata ingamba zo kwirinda. Ibyifuzo byo gutera u Rwanda ndetse byaje kuba byakwemezwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yavugiraga i Kinshasa, yemeza ko bari bafite umugambi wo gutera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi. Mu ntangiriro za tariki 18 Gashyantare 2024, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yemeje ko yafashe ingamba ibasha kuba yagura ibitwaro bihambaye cyane, ibitwaro birinda ikirere bishobora kuba byahanura izi drone Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguze mu Bushinwa. U Rwanda ubu tuvugana rufite ibitwaro bishobora kuba byahanura izi drone ku rwego rudasanzwe cyane, ko zimwe muri zo zabashije kuba zahanurwa n'umutwe wa M23. U Rwanda ruvuga ko rutagomba kureberera ndetse ngo ruteshe agaciro amagambo y'abanyepolitiki yo muri Kongo bavuga ko bazatera u Rwanda. Niyo mpamvu nabwo rwabashije kuba rwafata ingamba zo kuba rwarinda ikirere ku rwego rudasanzwe. Ubu tuvugana u Rwanda rufite ibitwaro bihambaye bishobora kuba byahanura izi drone Kongo yaguze mu Bushinwa. Niyo mpamvu u Rwanda rufite grante ndetse rwemeje ko rwafashe ingamba z'umutekano, ari nabyo Kongo yirirwa yamagana. Ariko kuba u Rwanda rwafata ingamba zo kurinda umutekano ni inshingano, kandi ni inshingano zarwo nk'uko abayobozi benshi bagenda babyemeza ko u Rwanda rwabashije kuba rwarinda ndetse rwafata n'ingamba zo kurinda umutekano ku mipaka yarwo ruhuriyeho na Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame aherutse kuvugira mu nama mpuzamahanga yabereye iya Addis Abeba, yemeza ko nta muntu n'umwe ashobora kuba yasabira uruhushya rwo kuba yarinda u Rwanda n'abanyarwanda. Ati, nta muntu tuzasabira uruhushya mu gihe turimo kurinda umutekano w'igihugu cyacu. Nta muntu tuzasaba imbabazi cyangwa se ngo tubashe kuba twamusaba uruhushya. Iya Addis Abeba muri Ethiopia ni inama yahuriyemo perezida wa Repubulika y'u Rwanda Joao Lourenço wa Angola ndetse na perezida Tshisekedi ndetse na Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ndetse na William Ruto wa Kenya. Perezida Kagame yagize ati, u Rwanda ntiruzigera na rimwe rushidikanya cyangwa ngo rusabe imbabazi uwo ari we wese mu gihe rurimo kwirindira umutekano w'abaturage barwo.
niyo mpamvu u Rwanda nta muntu n'umwe ngo rushobora kuba rwasaba uruhushya mu gihe rurimo kwirinda umutekano warwo. Aya ni amakuru adasanzwe. Uburyo drone Kongo yaguze mu Bushinwa zari zarakabirijwe cyane, ariko izi drone ntabwo zikaze kuko u Rwanda ubu tuvugana rufite ibitwaro bishobora kuba byazihanura. Ni drone zidasanzwe zitwa CH-4B ndetse Kongo yarazikabirije ku rwego rudasanzwe, ariko ntabwo byatinze kugaragara ko izi drone nta bintu bidasanzwe zakora, cyane ko zimwe muri zo M23 yarazihanuye ndetse nta n'izikigaragara ku mbuga y'urugamba. CH-4B izi drone zarahanuwe, ubu tuvugana u Rwanda rwabashije kuba rwagura ibitwaro bishobora kuba byazihanura mu kanya nko guhumbya. Ni amakuru adasanzwe. Nitwa Mr Sam, kanda subscribe, kanda like, ubundi jya ukurikirana n'ibindi biganiro byinshi by'ubwenge hano kuri Mukire Entertainment.